동시하는 아크장마다 너 디아린 늘러니 바킨다 성당으로바 나의 고담을 롱어야 마지당 상 아멘. 오층름 오녹슴당아 오층름 오녹슴당아 알람리야마 알리 아자가 염승아 아센 드시자 기볼 아센 드시돌로 오녹 당이 유혹함 기볼 아센 드시 마바친 크다 큰숙 닥자 모칭 돌로가리 독장 오녹 그렁덩이 타네 오즈닥느 아인 다시 아복장 기볼 아센 드시돌로 할렐루야 오녹 땅이 유강 기볼 아순데 심마바치 크다 큰석 닥차 오지 사부바스 양로 아 작사마차 내 당성 질살리듯은 몰롱 센스과 기볼 아순데 시도로 오녹 땅이 유강 기볼 아순데 심마바치 크다 큰석 닥차 알리 마다 용석과 눈을 꼭 듣으사 알루 다벤지로 댄슨 오녹 야리야 기볼 아순데 시도로 오녹 땅이 유강 기볼 아순데 심마바치 크다 큰석 닥차 너녹 더블 mercy 보라 더블 아 작가당 야롱이 수야실 아슬 너녹남 아니 성석 아카스디 나우체기 바이나 아jar 하이 시바츠랄
nung aro. Sangar mi kanda na ramaja kumawaja. Tekülem sir tatushi HCM committee members to me kanang temua tsungwa niugo nanok nang kanang belar tsarmi manani mua chang acak tang isu krisadamim salam aruko tanong medadak sir medat plaba mabang nong living on the H ministry UAC ajanga 8 to 11 November pastoral conference Dubai nong liasa asir ibaya full sponsorship nong nakalinungi asan sanagar Reverend Ayuwati asir CBC nong General Secretary Reverend Dr. Akido tena jauka yashi dashi mungogo yasang diliyarwaki tanayaba anu nakalinima anong tumnong imaruba mabanglir kejadian damlay Dimapur nong lensa asanungi ministry nung chuna sa asibama international conference nung asan sana kar chawba ji asan wajak temua sa tulo pa jang asan akitsa saras ramada di tanna buba nung Dimapur Ao Baptist Arogo kam tatam meeting November matsir pungunong iraki ilim hall nung alitsa tauba tiubar na matadaksabama agenda karanga sangama sushi agatsina lerabangla Arogo sami November matsi tashinongji tazalubanong na tanong zulor agatsitsa agenda nong ki jairang abansa asir Arogo samidang abansa anongji na tapilamba lira November matsi tashinong office masarabangla tanzakar ka tungzitsa mabishir tasamubanong yashi DABA kabuk Christian Education Ministry annual meet kam tatampanjong tanordam kanang temua tsinong akiyogo asir Sunday school nong taku anguba sambat salaraba yashi penjong lobogo saka child sendapo matitmidang diubar sendap acak nong alitsa Pazabubanong Dr. Yan Mua Yimsong Counselor Ordination Paper Ajak Renama Rural Clan Ordination Sindongwa Kitsa Sushi 19 November Duncan Fellowship Nongwa Kitsa Anongje Ordini Dr. Mua Yimsong Ashe Bar Kibung Asushi Sarasada Mother Iba Temua Tajasanoki Akidi Aruku Mongtang Calendar Nwalibama 16 and 17 November Apam Central Council in Borno Alitza Asinar Konungi delegates tuku Kumadi Balala Nunga Tener Nisung Pungushigada Ter Pungu Aji 16 Jitor 17 Tashira Dense Central Council Nung Tachimizo Nakayanang Ler Aroko Rajaki Sara Sadama Atats Mabishir Tanaya Asanuktan Ainer Tolok Tologa Tanalir Asher Parnukya Assam Valley Baptist Mission Nakachari Sender Serlir Ibaya Ano Association Label Matong Saga Parnuki Numan Klejerji Assam Valley Baptist Mission Tasir Jorat District Kulakat District Sipsagar District Assam Asher Nakachari Sender Asher Local church tanam service earlier asher barnugya shivaji member ya marriaganga sir nuklang ana sir dalir asenuk o barnukna tasanada pila khalir tagam senior pastor sanagar ga wa sinono akhalias ashiba singjangji thana asna rogo samdangi barnuk 30 atwalir ni barnuk asher barnuki thana iba sinong bandanga akitse Tana main speaker Shibalir Yabu Tetsubo Au Tser Asher Mamodung Tser Dayasang Angazogo Parnok Iraki Lanordam Itwa Lanordam Terbaze Asher Mission Staff Bazilir Ni Staff to introduce us as a Sagala Nordam Korankan Atanya Dutir
parnuki parnuk sasa masarwang lalaniere introduce asza sushi ananga doctor achi ami church laga pihapti Assam Valley Baptist Mission Barakiman John mission staff ra loigana Laura Swalekan Kiman John ahibuli baresi sopki welcome gura warmly welcome gura janai diasi abanoloki ahibuli khobor dialogi prathana ji yad kore thakisi aro andra biadin ikunda thakigana abunikan ahibuli bara kali ratibra meal milap kore diado Isor laga nam ucha kore diasi achibi abunikan kana aro word of sharing aro mission laga sharing kuradam di amar bilak sop asis probably ami akha tangoriasi ami kunoba introduce koribo aro youth bilak kana kadam di amagan nichor introduction dolobo poila engineer tam swadi au president na noktadang khara koregnai thakibule ami unur kriase pa lier menungor aser lier menser akhialir pa nangtra shiner asem aser nagalen kodang mangata da badoktier im jongbaba sushi pa ya tongdibang abula tser asem nong swayin tadba aser baya central services nolir informatic officers pa designation ya senior technical director National Informatic Center Aser Mokchong Center Aser Saka Kibu Marani Nonglir Aser ba additional responsibility Longlin Toinsang Samador Nuklap na that much da aji district Pungu Abambalir Aser ba ya responsibility Garment nung tululiaga mission minded Asam nung mission mabay nakba Assam Valley Baptist Mission nung pa president kamdalangay nakar asir wadang marani churat nakanungar tsangda timda madokyer churat DC ESP mokchong DC ESP padang pushir pa jangadang ba asam nung ramadang lir asir pa ya state anna suji kanang tungnibang abula tsir galir asir ba mission nung may Jangraba sushi aroke kanang blar nalani sabanong iba mission kanang prosperous zada tamang sara sanamnir tanabonong Mr. Sanjay Pandandi mission secretary khara kori thakibo ini khara kori thakibi aro Mr. Honoi Kokoi evangelist ini khara kori thakibi ia kanang tunibang lir naga chari nong pastor lias mabang kanong Amungnü nong tatsida ba lias tatsir ordination nang kanang atsida ba chimbi ba mabang nong tasala nong inuktakar tanak nisong saka awuya ba itamana ba chimbi ya naga chariji awaruko as members nong tatsir ya takirak yang lo anong jamau sa ordination nang ajang da sa ba awur mung thang nong ba ya shi ba jegi action dulu ga kier aruba ajitan ni Film der pai mendanakiba mabang anu tali jangja asenok ki paji shibar madets aro Mr. Namrod Mandal evangelist aro Mr. Amung Bukan youth counselor that's bo outser saka awaser nakamis uchangada mangada baje baler that's ya bo ya kinanger ya sanga madat second cousin born and brought up Assam nunga subalir Asia majang kinanga das baya sambadalas pai tsamu chimbi ba mabang asunu gitali changja madat sar sadam ka kiner Asir Assam Valley Baptist Mission adama thangya kangang zinba mabang galir 19 gamdo auseng gam border nong thanla gya nalias Assam Bulusi penduk sugoya Asir jimbiya wer Kesi aji parnukiago asir thanlagi di kanang chungwa salir da president baishigo mabang siasa dorya asir aji usanda jumpanera uzba di kanang ta saklir saka parnuk achangadang border no mission maba tuloy naksilir kariranga changraba lirabang la sara sadamno asir lamang balala nong yari zba ji labu walir
asan linear engineer ba den chebir bangla pai alumang ji sayuze asir mission nong shilamaki zago anong ya part of leadership asir evangelism work kalisa iba nong je muruk mi milak changrama changrota jane da se ya sunga chembia lioko sabsagar nonga menogorlia se saga par ngi tumuwa se makita baki asan limaya doaki asan nok tumuwa za ke aje mandania shi ze par nok ki tumuwa ze maki zoknong thanne sa sa aje naga nongra ke asir dang par nogi ba ya ki ze ba ji changar sadalir anong je sar sadamdi amar vilak Assembly Baptist Mission Karni Prathana di yad koribo or Amungnü vilak Dimapur Ao Baptist Church Karni Prathana iki logo mas one prayer koribo ne kiboba tiang Lord agam sangram thana iragi Assembly Baptist Mission nungi kwe nagarwage unuk muwatse za sushilir isu na ibar noktaga muwajang leadership muwajang asiba assemblandano isu imse usang dajong kamnuklang anachungna wogo ibang babang parnok tangi tamaro parnok iba tumuwa tsunga magidet unok nakanor makir ane parnok tsa sabato lonolir asir isu imsa kizaga tumuwa tsa kiza sushi jangraba nabordam tanaida gilir o kibuba nai parnok tagamuwa chang asir iba Assam Valley Nagaland border nong kibuba Tanalar milak ama jangrua tamaner nondokse asir isu salan aniragar kin kamdaktse zarami muwa jang idage engineer tam seanyer kibuba machine staff sanjay onai kokoi aro nimrod among kibuba barnoga jang muwa jang lanuram kibuba muwa jang tanar kwa na longjim manu no ajak muwa sa kize zarami unu yaryangda kibuba tanang sa ga sara sadamer saganai kuma malongor yamajidang sang amen ohibobari akiama iraki November da asur da masushi ribbon ki kai sara saramze Dimapur Ao Baptist Church normally second Sunday di bimari manu karni prathana koridi ido prathana do initiate koribo karni ribbon ki ka suji pastor taibra lobuli ami homoi ase aro paki program so chairperson logo diase 아자당이 수트밈 사람 메르닥서 히로사 시트마노 셔랑알이 사람장아서 노기 단업스 미시아 서섬스 기당알리르담 아노 양이 만알리르담 미시앙을 미시앙을 마서섬스 아스르네 올라 기보바 양아시스 파동마락 사람이 마바토로 인약서 이티아 기만촌 비마하기나세 이빌락네 미디 프라다나 거버 이로네 미디 이스로기 허굿 망행이나 미 바이블 렉타 보리보 사람나 타우치 미시아 라이 시바가는데 때는 상간 녹랑 가서 때는 또고 멋사정을 바이바오욕 아슬 파녹 안압스 아슬 파녹 때 사마저 농이 감닥 사람 모두 스마들이야 사람이 바오욕 아슬 파녹 안압스 때 사마저 농이 감닥 아나오제 사람 오지 다가 몰리얼 땅에 밤마마나서 클레미 롱지머 당사를 섬스 사람이 마바돌로 약사 신옥 양이 시랑아 만나리얼 나로기 나록 뜸망농 공 다시 다갈리 딱 넘이당 아스노가 드나가 모데 소 마노 소고 번거버 아버니 비마릭 다타길리 다티 핫 프라토르비 이스로브라 힐링 디디보 스로고브라 힐링 디디보 칼라미당 사르 삼디 이클로기 프라다나 거보 고당 동안리바 티앙로르 스렘 아나고돌로 아소시 나남 드능상 도도시돌로 같이 오 스렘 나고라 돌로리얼 나고라 드스만저리얼 다네 이바노고돌로노 기보바 Assam Valley Baptist Mission kalame long chemer kalan iba serba giba mabangka long chemer kiboba onogi nadang tanap sar ma misher kiboba iba talagi tolongdong ase pi gidang kuiga shirangali ne temimi panok tak kongsia tembala ni songsia nam nai tanap saga zetsam isudana no sarasram sir alima muzagi manepa yartaliba tashi da kuiga lier
Isudananong Sarasalam sir. Alima muzagi manaptet nong. Tanayangi tamangagi pi temang pi tekagi nemidalir. Isu Krista takok padanong. Tashidak wadugang daw nga sir. Nazrat nong isudananong tashidaki. Parok temang tuksyang tasarasam sir. Isu Krista takok padanong. Talan badak salazi nga sir. Na chidang tanap sir. Na inu oyok. Ne o kijaya napsir, alima muzum betenya anapsir. O kibobana ajak takok sang sirem. Tim lama karong tim laga sebat sirem. Sama tunu dalinam. Taneben takem agreshi mabang tajong pendolok sebat sirem. Tani yangi asir bigidang yarat pa tasidak bener sinok saya yangi menalir. Isudananong anebang tang uzang agatsir. Tasidagi isudananong waduang tang uzang agatsir. Ne tesene parnok siadan liang. O kiboba na ajak takok sang sirm na tanap sir dulu di ba na lemmer she ngamelika kiboba Isu Krista dananong tanap semisya na kaliri tiga maganga tabu teacher tanala demeshi dananong sar sermi demajonga na yung mulama manang sang amen sarmi muajang Lai siba khazang dei tenong sangkan number tukur kanwa ki tadem makhaba sangram kibuba putu achak nong na uz talitaksa aruku tanam dem makamdang mesra alias alima miangludang oda teti tadem makhaba mabang nongi na sangram teti dang agam sebuah liba pastor in church teti dang agam sebuah liba aruku tenjakardam tenjakladam teti dang agam sebuah liba imsisir dajungdam alima lendir dajungdam aser Sentep tolok ajak tangi niya serje kibongi asornok assembly Baptist mission ajanga asan arugo dangi isu temiem salam tulu penarutser kadang pelar iba maungka asan arugoi onok assembly Baptist mission agat sebadama tauba 31st July no onok assembly Baptist mission kam Thursday buba achungba foundation day amung ipa mabang onok mission ni tungti o chimpir asan arukunungi aja asan arukunungi senior pastor bayanir parnok pezatan changardamadang onok mission board kadang tumua chungwa sensiuku ipa mabang nunu kidang mabang akatsira bangla nunu kidang melara bangla onok mission ya asan narukudang ikan atun narukuda siriuk pa asan narukui iba ji akizaka tanay iba ya iba polpet asa iba maung ka katsaba dema kanang pelar temi bisiba ka Pastor Isyugu niyo somyanungor autera sibage tera cimberdang asigo cimbidang aibelen kha cimbi semalira semari kota se arwa ke onok ausia ra khaserda mebilem daksener tatuk bisia aji mezeng buba sisemer agidang asunok aulima nakalima chak revival lagi jakar aruku na samdang ba mai niai belan kha misra bangla mabungchuki aruku changki alu ada panuk semer ai nonu kau aruku samdang ang masira oba kada panuk semedang arusenong rokor awada ta seba mai onok besini pezedang arusenong onokia 30 arwalir ta
Kadang tumulong uluadang asen aruku dan najerupi aruku onok takamno kodanga mengudang ma menuk tangpa caka kanung onok Assembly Baptist Mission arwaki sila makita tsa muat sebar ma aji onok sangram akizak payung isu metet payung isu akizak payung tanah yang nuktak tsa sangrami ba maung kamuat sebar ma kadang sam tenunga sangar tanga siama mabang acak nongci asunuki samdang sara sadama iba Tekülem akiung auce sara sadama tadi asunuk ajak iba temua se Sentep maba tenjaka kan number pungu labukti usang tajung kan number pungu iba kan tender klan asunuk ajak tomolong changnung sara sadama mukra maledang Dr. Yemli Dr. Yemli Tikon ni sara sadamce asunuki asandanga adati usang dajung kan number pungu napukra bangla asunu kalem inuk tagatini tang sara sadamca susias nang di asunok tensar sadamdi uzu tak ti mi malipa uzu tubu tsengram
오늘기 내 성당 목그마 클레미 양이 롱치mer 내 당에 이바 사라 사람 몰라야 요걸 고다걸 성을 내 타우치 아슬 내 팀임 야고다 올로라리어 자나 오늘기 나의 오늘놈 아리시 아슬 아나말 독자 이빠 팀이시 킬름보기 아라기 나 클럼트즈 사마온가 돌로 베너를 전용 오 기보바 성을 모르기 내는 되는 상도로 지도로 하겠어 하지우다 기보바 성을 제인디불 나 클럼나가 마 클럼트디 아름농 아슬 비기당 아삭시샤 클럼트사 아슬 카르보 이빠 프레블리스 다시 몽고테 딜리르 기보바 성을 리시강셰기 성을 기보바 성을 팀tum투셰기 성을 디밈스 디아농리르고 기보바 성을 라이시바 성나가 라이시바 몽고데디 기보바 성을 빠노고 리플렛 가가 페너 이빠농지 아미트라 알리바 다감덤리르고 기보바 성을 사가 오녹보 이빠농이 아충거들 오녹보 뜻성방서 디아가농 peaceful situation 가농 기보바 성을 명예 있나 칼럼드저사 사독 하나의 독수바 아드마 내드는 가당한 성을 오 고다갈 성을 진디불 아누 드망농 모고민 발랄라 동을 기보바 성을 아누고 가당아 아키나 너 킬름부게 아라키 나 클름츠바 파누게 나 사라사담 넉설라 입든 농미장아 호스피탈 라설 자가 발랄라 농 집박아즈다기 기보바 성을 사가나이 오녹부 양이 자자 아루아기 녹닥뜨다 멘드다 울라요가 너 땅이 썰어사름드뜨사 이빠 모은가 도로 욕바야 뜻성방사 기보바 성을 너때는 강하당아 성을 제인디보라노 기보바 성을 아티노듬 메테들 제인디볼 나 클럼나가 이바 티오버 여보 월나 클럼즈다 빌라말리버듬 알리 툴롱이 유고 기부바 성을 드밈스 디아담 아예가 이발리 마농이 탐방오고 오 고다걸 성을 모녹부 나이 탕호 어플록스 바장아 너 길럼보기 아로키 나 클럼드라고 기부바 성을 믿음 아자게 빌마르당 너 타우치 너 드밈 약고다 올루라다 오는 게 빌마르 야오노가 정백의 마스 사가 너 타우치 올루라다 오는 게 아기적지 unuk tumulong ulupa unuk ki kangadang unuk sasa pi akapa pi medet pa pi position dak imlar alibadam kiboba achimalo dak sangma thanapya unuk tak kechata shimali unuk thang second nong thang menalibaya undak sago samadok sago kiboba achak nagat nonglergo anungji unuk nam ipa thangadat baji akachang 고다갈 성을 나이 이빠다시 미마 모아 종 아루당 나야 노고시아 군담 쯧르비즈 합다 아노고 테네 이다 검다 모아 종 아루당 오누기 가능 넘넘마 나 클럼스 오누기 나 클럼바 아노쿠아 나 부시아마르 기보반 성을 오누기 강하당 아이 플라나오다기 알리마엔당 자부자라바 알리마엔당 능딱 농왕 포커스 알리바 다감듬 기보바 나이보 강하당 고다 짜시아를 방알리즈 오녹 땅 따도가 아까 장마 아슬 오녹 몰롱 장시아 진비앙마 오녹 딱금 세켄까지 안에 아블록스 발려고 다스 바지 앙아다 딱장 아슬 느킬롬베게 아로바야 아마 쪽 농마스 사가 덤롱 뺀당아 거즈바 따독 미시아 너든 아노 릴레이션십 다중 양로바 마방스 딱장마 기볼승을 모녹 딱다시 마이 젠딜리어 이름 아자기야 너 센티즈 아기 타나바 오녹 미시다다 머럭대장 아스 오녹 딱감시아네 아총가담시아 오녹이 리데디케이트사 타나농이 이빠마방농이 이빠 특글럼 던서클 리옹아오당 아스라노 비게당의 월라 오녹이 다 중디바농 쪽고 리데디케이트사 크리스천 딱감 지지바 카카가 아마이 리옹아 워드스 사나이 오녹 미시다다 머럭대장마 오 고다갈 성을 모녹부 양이 나이 뜻 성망서 우선 나갈리마부 뜻은 농독스 사가 알리마 젠디 자가 발랄라노 베사 부종하게 성알려고 오늘기 바노가 아자가다마 빌럼들을 기보바 성을
Rara tongbang chaka palada nong kuba atalok taki Manipur nong asir kuba Israel nong kuba atalok taki asir no alima tasem palala nong Ukraine asir alima chaka aiga nong atalok taki kibuba tsengerm nai idam ajak singutaki asir nadak tashi ajak clear nai idam ananzbaji anongji nai ta chung tiba inyakang ma ta unagi yang nadang mi pishasar satamer lendong tulu tama jungpa ipa ajangaji tatalok taksema kibuba tsengerm asir bo tesenda biokang ma alima tesem palala nonge sar sadam ula yokpaji amajok tesedak seda unuki Christian porimi mi pishasar satamer o kudakar tsengerm tana nai tes songmangze na arur ipalima tuksir audang nai Pruksha ne usang da jongji alima sangdak sangda seba ipa sangjangji usun naga nongor tungor yang yono Christian state ka komerliar ki boba sangarm idam achakji ne tauji ne dimi ma janga dangalir ipa maji yangi ano Assam nonga boba Assamese nongor rong nonga aroku palala tende terugutaki ano ka boba Assam Valley Baptist Mission boba tende terugutaki idam achakadama ne tananga sangar 기보반 성을 너 와당 또 루인약 스바다마 이빠 아로고야 텐데 딱 쓰고 다 오늘기 가당 플랄 바노경에 아로기 온옥던 클림이 실름하게당 오 기보바 내때는 가당아 성을 이빠 아로고야 아충가담 시앙 시오누기 바노 아차양을 아설 농이따 예를 바노가 달리 모아장 오늘기 클림이 롱침바 장아 가디가 사요증이 듭스 가디가 농이따 예리 듭스 아설보 ultimate goal 바지 기보바 성을 내때는 선수 왕시 닥스바 사닥장 다나 영의 오누기 고다 나 클럼스발리르 기부바 정얼 실름 아길 아적나이 모아자 아충가담샹 아슬 빠르기 실름하게바 아적적이 내때는 달리 선수 왕시 닥장마 이바다 클럼 아적 내가 농pen당아 아누 고바 우두로 오누기 앙아시즈발리르 기부바 정얼 이바지 아나이 오누가 아드마 답벳 감닥장 대성망자 도모아즈스 닥장 iba tagal maajak na katong penang yu zasar sadamer sakanay ko mamulongim sedang sang. Amen. Tangonok tarur nuaki lanurdemi kan gadansa yakam onok Assam Valley Baptist Mission nung youth ministry tenjak kam ka chungugu asonok mission nung tungdi bangsa asonok awarukuden sentak tepalitsa dema Asi yamala arwagi Sentep akitsa dema onok isigaya au tratra sialiba lanurdem lir asi bai jonoki tangya import bibilisi kuli hayukur itakche ausi asita dema nia import bibilis kul nongazong itakche tra ausi asibagi tang chimbiter uze tanura anai takche azong sangam kha alose Kazanga waki watiam nung assistant pastor yakter pa yamaji niyamai tra chimpir asebo aulima yatudanga au syaedan chimpir atura sanungji ket nunga kangabo mapur terbang sedang tanak kasi oda auranga sesali jadasir odang hayu kwaraji ta asanok relationship paya chungali chadama asabano asanok kalamidang sangram baba iyak sadema aji au asita dema impuriha yukalir tang youth ministry dongja panuk pejajiga jangarwa aji iyak taki ase idem youth temi anisya tangaruba lanuresiga panuk aditeta kanang tecangraba mabang kalir asanuka mai unuk jibo part masi PBU si part nong atan badang si yang ya sunok atan ba mai part taben sage atan ba onok jibu masi aje saka keji asi iba jidang nuktaka ganja tansa ai kaja masar chmaria tanrji tadang menalir demi angali dakchner etia amar youth ministry পৰা অহা গান গাবৰ কাৰণে সময় দিছো নিজৰ নিজৰ জায়গাত থিয় হৈ তোমালোকে ভালকে গান গাবা আৰু তোমালোক কোন হয় আমাৰ ইয়াত নিমুৰ মণ্ডলে এজন এজনকে জনাই দিব এতিয়া সময় দিয়া হৈছে
Praise the Lord. Greetings to you all in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Assam Valley Baptist Mission Nambara sabke Ishar Moram janai ase, and I'm standing on behalf of Assam Valley Baptist Mission and also as an advisor of Assam Valley Baptist Mission Youth Ministry. Assam Valley Baptist Youth Ministry 2022 last year mokan shuru kora ase, aru etu kan youth kan dekhi ase takan different churches pora ase, aru takan active youth ase, aru youth ministry te takan active pora kam kori thake, praise and worship, leading, and even outreach ministry takan active part loikina kori ase. Etu karone takan ke bisi thanks janai ase, aru yate moi naam koi jabot takan nijor jagate takan nijor introduce kori dibo. Miss Priti Dimbu, aru yate ase Miss Pa Koya, Maria Raika, Elisa Munda, Nibha Praja, David Dolbera, Emmanuel Bhumis, Ajay Rahidas, Ananta Saura, Jonas Munda, John Tasa, Solomon Naik. Etu kan youth ministry active part loikina ase, aru ekjon yate kokai ekjon ase, etu ami kan speaker laga kokai along phukon ase, ekbar khara hoi dibi, tai speaker laga kokai ase. So ami kan 18% aikina aji participate kori ase apni kan logote sob ke morom janai ase, aru especially please pray for our youth ministry. Our youth ministry de mokan shuru kori kina jai ase, bisi hikibole bi ase, aru bisi needs khan bi ase. To apni kan sob partner te modot koribi kina koribi koi kina yate moi khatam kori ase. Thank you. Dimapur Ao
Kandanadem Sangrami Tali Muachang Edem Lanurdem Adama Asan Narugupuri Manini Sarasadam New Year Daksaner Tang Youth Ministry Tanzakar Kalan Kanang Techangrapa Mabangkalir Parnok Lanur Nolang Kasirda Tanglir Aser Parnok Nukla Aigadang Lir Yemlar Ida Machak Parnok Achangano Parnok Metamerdemti Adi Aruditsa Lanur de Madama Anomanini Sarasadam no Yardaktanani Tasabaka Sangrami Manini Muachang Tang Tilasan Sarubama Bangalitsa Asaibaya Reverend Kika Associate Pastori Ibaiji Akizaka Sarutsu Mabangatsu Special talagar ng mga doctor. Chabaso yemtenren asubata nong sa merijangana talaga sa mga doctor. Chala tamchinna yimsung asubata nong sa merijanga samtabla tala sa boya sa mga doctor. Kibong tasanagan pa tanong tabla tala sa merijang ter. Mr. and Mrs. Yimsin Pirong supply colony nongi talaba mga doctor. Kibung tasan tabla tala sa merijang matse Mr. and Mrs. Yimti Leptan Longkomer Ungma Ao Yimti Dimapur Park Amungnü Ababa Medakser Kibung tasan agampa tabla tala Mr. and Mrs. Chuba Meren Tongoner Longsa sa merijang tanam Ababa Medakser Ano yangi Assam Valley Baptist Mission nungya sa merijang pungo asronam tabla tala aksaba medakser Assam Valley vera yade dan dangor tiane medibi bishi koshi boacha ni tiase koi gadi tabla tala aksugo ajakdang belar aser chanami tadlar da majak moajang ba asro ajak nok daga dang ni sar samsa Kudang nongaliba tiang Lord Srem Anugutulo Sushina Danongasanger Taniba Anugutulo Nom Amang Pabor Kuigadi Sarasrema Kibong Tasanaga Batala Kinatanu Dasana Subatala Tagogang Batala Tablatala Ter Shilam Mazeng Tamba Batala Dem Chan the young Ibanarolier Kiboba Tatalar the Majak Tana 나이바타 메시틀라기랑 나이바로 모아장 오츠림 아르시아노고 모아장 아노 내당 틀라데드사 내 염리노 바로 아즈가르와 내 종고다 모아장 오츠림 다네 고이가디 틀라고 오늘 칼레미 롱침을 내 달라 사방 마이 바다로당 오 기보바 데디다던 마가 나도 모아즈바상 오 기보바 꾸다가리 염리 Another one lo ajak le younger zalushi ibatala nai am siangma uno gi batala netala samama no doctor tabo teacher tala da meshidon meshidada tabo tsingar ma sarasar mel ma jonga nai molma bana sang amen ajakamtsa Tologi kan gadnada de kan zindangba luklangase tier tenet hymn number 187 hymn number 187 Katakam na chupasa na sense wang shi sa na ai korali mamate kanki lerania
강시 마마스사 나마야 니마 마스사 강길라리야 그타나라 벌사유와 아리아 제포코 테리아르담 테사모소볼 나를 가야세 겟세마로 니아테마 나테 강시 마마스사 나마야 니마 마스사 강길라리야 조금 무슨 니나 아소시 카카키 테티아 부탁자 템템마롱 렘사텝티 나이다가 자가네 겟세마로 니아테마 나테 강시 마마스사 나마야 니마 마스사 Tang babang nung a special number DABA youth taga jalir tang ibak kanaten se mabang atser Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello. 신나야마 동즈 금으드물드미야 신나야 민약 드즈 그닥다시 그자말리 드물물 아이니 자자
Container Sarmitali Muachang, Sampet Tajung Tibarong Nung, Container Asanarukunua, Container Tajung, Sarmia Mai Muatsabadama, Asani Peladi, Asan Lanura Jangano, Lanur Aika, Kana Janga Aniarutsa, Asanok Parno Kadamate, Sarsadan no Yar Deputy. Jokot Saramusang Penarus Badang Lear. Tang sangramo sang penarutsa asano kajagi sarasata matadi sioko asano lenieri amung phukon tuboya osomia nungor tetseya autsir luaki morania nasa pahoni dasir yem kalir idak chilia onok osomia nungor den kadan kebongakam asaitak jidang liali. Dasar nok mission kodang tanzak outsir kung salir da pusiung au. Asunok outsiri awurdem alipa pagan sianung liasa. Kar nasayaka kar mabayaka da liasa. Yamachi pusiung ano par kibung chia churua. Karang sembet tajung, asangur tajung, asubo osomia nungur denang kibunga kamji bonuk osomia nungur anok teklak tiba, tamajung tiba tenang kibunga kam, tikirak nung ano tumulong cang tikirak tiba jionuk osomia nungura, tas sebab kibunga kamji do, wah yang sitak pas saja dasar pa alabati theologia jeng yuk counseling ngaki dakchi tase thang aruaki mission dong pa youth counselor yak taki tubu tawang kristanakam chimbia I nurture theology janga missionary mabayakar anung chinaya maidang alinung bo majung jar da chimbia asaba parnuka sirabur tubuh nungor adama sarasadama kana tubuh tumulong mipa tawa sensuku ta par kibunga cak tangya kibung kama cangar dema cangaramwa tang nung leader ki idakja arugo ka tenzakalir kibung metsir dalir cangar dema dang parnuki anir arukuji udaki asir tang amungba pa aubo kanga odang masih tangadet po angadeter anung ci pai cangarmo penarutsa asano kajaki cangaram nungi tumua cangutsa asani sarasatama adadi tang cangarmo penarutsa mabanga kacir.
Good morning, church. Greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ from Amungnü Baptist Missions. I give thanks to our living God who gave me this opportunity to share the living word of God. And also, I give thanks to the pastor who gave me this opportunity. Before sharing the word of God, I want to introduce myself shortly. Mamitong village laga Chutsangruba Jamir Tailaga daughter Rosemary Jamir laga son bacha moyase Chutsangruba laga grandson Mamitong village laga 2015 te mula turning point thakise ishor ke accept kora laga time aro 2016 te through help of Amungnü Baptist Mission pura muige theology poribor karne Allahabad te Gospel and Cloud Institute of Theology te study korise aro sponsored by Tekülem Baptist Arogo 2016 to 2020 tak mula Bachelor of Arts in History and Theology te complete korise aro sola grace thakar karne 2020 pura 2022 tak moi Master of Arts in Pastoral Care and Counseling complete korise are fully sponsored by Tekülem Baptist Arogo. Let us look to God in prayer. Let the words of my mouth and the meditation of our hearts be acceptable in thy sight, O Lord, my strength, my Redeemer. Amen. Today's topic is sermon choice. Choice is something that originated from God. Choice is a gift from God, with beginning with his decisions to place the tree of knowledge of good and evil in the Garden of Eden. This gift was passed on to humankind, and the choice we make daily shape our future. God's gift to choice is a central theme in our life and understanding. This can lead to a more fulfilling future. This morning, I want you to turn with me to the Old Testament, to Joshua chapter 24, verse 15. Joshua chapter 24, verse 15. Joshua was an old man, and nearing death, he reminded the people of Israel about what God had done for them. Then Joshua exalted them with this verse. He says, if serving the Lord seems undesirable unto you, then choose yourself these days whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living. As for me and my household, we will serve the Lord. As we know, Joshua was a great military leader, and he took the place of Moses when Moses went to be with the Lord. And verse 15, now he called all the leaders of Israel together at the place called Shechem. He getting ready to die, and this is his farewell address. And during this address, he warns the people about their idolatries. He warns them that the judgment of God will fall upon them unless they live for the Lord. Aru Joshua pra taikhan ke koi thakise, oh Israel laga manu khan, apuni khan Ishwar ke namanile, Ishwar ke choose nokorile, aru Ishwar ke tu dinte serve nokorile, apuni khan to devil ke serve kori thakile, apuni khan idol ke serve kori thakile, kori thakibi, aru hole bi apuni khan choice, make a choice.
whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of Amorites, in whose land you dwell. But then he says, তাৰ পিছত তাই পৰা কৈছে আপুনি গান কোনকে বি সার্ভ কৰিবলৈ কৰি থাকিবি হলে বি মোলা ফ্যামিলি আৰু মইতো হলে জিন্দা ঈশ্বৰকে সার্ভ কৰিবলৈ আছে দেই ইজৰাইল মানুহখানকে তাই পৰা উচ্চ আৱাজ পৰা কৈ কিনা থাকিছে Joshua said, if every one of you serve other idols or gods, make no difference as for me and my house, we have already made a decisions. We are going to serve the Lord. And that's a decision that every single person here this morning has to make. You either have to decide that you are going to serve the gods of your materialisms around us or the true and living God. And Joshua was warning the people to choose God and to follow him instead of this other God. Moses has said the same things that Joshua is saying, separated by many years, and every generation has to hear it over and over and over again. And that's why the gospel never grows old. It applies to every generation or life. We have to make a decision, or we have to make a choice. The Alexander the Great was asked how he conquered the world, and he said, by not wavering. And James says in the first chapter, he that waved is like a wave of sea, drive with winds and toys. He said, a double-minded man is unstable in all his way. Are you unstable about your relationship to Christ? Or do you waver in your relationship to Christ? Or are you totally committed to Christ as Savior and Lord? Or do you waver about it? Many of us waver by the many way we live. And Jesus warned the hypocrites, people who pretend one thing and live another. This was his great battle with the hypocrites in the church. We have all proverbs that are familiar to us all. He who hesitates is lost. Procrastination is a thief of time. Don't waver. Make a decisions. Do it now. That's what Joshua is saying. And Joshua was a great military leader. Our Taipura Israel Khan ke victory digna thakise Ishor laga naam pura. Our Tai sob ke remind kori kena thakise. Oh Israel laga manu Khan, monot rakhibi de. Ishor pura apuni Khan ke kote pura bachai kena anise, kote pura victory di kena anise. Sob victory to Ishor pura di ase de. And he said, serve God and live. Serve these other gods and you will die. Aru apuni Khan to Ishor laga judgment te ahibole ase. And aru etu laga message to ketia bi change no hobo. Apuni Khan change no hoise gole ketia bi etu alag hoi na jabole ase message to. Etu the same thakibole ase. Apuni Khan Ishor ke manise gole apuni Khan jinda thakibo. Aru apuni Khan Ishor ke mana nai gole to apuni Khan moribole ase. Aru Ishor laga judgment te ahibole ase. Joshua pura Israel laga manu Khan ke koi thakise. এতিয়া তো war bhi khatam hoise ar Joshua pura dekhi thakise oh manu Khan to Israel manu Khan to Ishor pura iman barpla uthai kana nise bachai kana nise ar etia to tai Khan pura idolatry te jai na ase dei. Many times the problem of peace are greater than the problem of war. And he called all this leader to Shechem. Now, Shechem was a place, the most historical place in all of Israel at the time. Aru itia bi etu besi important ase Shechem laga place to Israel te.
আৰু এইটো ছিকিম লা প্লেচ তে Moses পৰা দুটা মাউন্টেন তে একটাতে 6 ট্ৰাইব ৰাখিছে আৰু একটাতে 6 ট্ৰাইব ৰাখিছে আৰু তাতে খৰা হৈ কেনে তাই পৰা লাউড ভইচ পৰা স্পিক কৰি কেনে থাকিছে আৰু এইটো টাইমতে জোশুৱাটো বেছি অল্ড মেন থাকিছে হলেবি তাই লাউড পৰা কৈ কেনে থাকিছে আৰু ইজৰাইল মানুহখনকে ৰিভিউ কৰি কেনে থাকিছে তাই খালা হিষ্ট্ৰীটো তাই খানকে কেনেকা ঈশ্বৰ পৰা ব্লেছ কৰিছে কেনেকা তাই খানকে ভিক্টৰী দিছে তাই খানকে কৈ থাকিছে ও ইজৰাইল মানুহখান আপুনি খালা নিজৰ লগা জ্ঞান পৰা আপুনি খান জিতা নহয় দেই আপুনি খান নিজৰ লগা strength পৰা জিতা লগা নহয় দেই আপুনি খালা নিজৰ লগা কাম পৰা এটো জিতা নহয় দেই এটো ঈশ্বৰ লগা পাৱাৰ পৰা আপুনি খান জিতি কেনা ইয়াতে তাক পਹੁঁচি কেনা আছে ঈশ্বৰ পৰা জোশুৱাকে কৈ কেনা জোশুৱা পৰা ইজৰাইল লা মানুহখানকে কৈ কেনা থাকিছে but instead they are going to Taikan, itu manukan, Isur ke grateful nohoi kena Taikan to alag gods ke, alag laga materialism te mani bole jai thakise. Aru itu karne Israel ke Joshua pra koi thakise. Aru itu karne aji, and we believer of Christ should be grateful to God for the blessing He has given us. But what do we find? We find that we are worshipping other gods, the gods of pleasure, the gods of lust, the gods of greed, the gods of hate, and gods of materialism. And Joshua told them such a condition cannot continue. They must decide whether they want to serve the idols or to serve the living God. And He will not allow any neutrality, neither does Jesus Christ. And Joshua said, you have to decide immediately, now. Choose you these days, not tomorrow, today, whom you are going to serve. And many of us are going to have to decide this morning what is the number one priority in our life. Is the priority of Christ or is the priority of something else? Christ demands first place. There is no room on the throne of your heart for two gods. It's either Christ or it's the other gods that you cannot serve God. Apuni khan to dui mon hoi kena ishor ke serve koribo na paribo de ektai choose koribo laibo. Either idols, either materialisms, or either sansar de etu dunia te thaka saman khan ke, or either living God and true God ke serve koribo lai. Ektai choose koribo paribo. Ishor pra choice di kena ase. We know, I mean, so pra jane Adam aru Eve. It's very familiar story. Adam and Eve had to make a choice in the Garden of Eden. If you want to build a wonderful world, we will build it together. But I am going to test you because I have given you the ability of choose. Moi apuni khan ke robot bana nohoi de Ishor pra Adam aru Eve ke koise moi apuni khan ke robot bana nohoi moi apuni khan ke moi laga worn image pra banai ke na ase ekta bottom tapai dise kole apuni khan obey koribo na nohoi moi apuni khan ke nijor laga chehra pra banai ke na ase I have made you in my worn image. You have the right to choose. So when Adam and Eve faced that choice, they choose wrongly. Adam and Eve disobeyed God and ate from the tree of knowledge of good and evil. This happened because when God gave us the gift of choice, He also given us the power to choose between good and evil. We find these choices emphasized in Deuteronomy chapter 30, verse 19, when Joshua says, now choose life, so that you and your children may live. Despite Adam's wrong choice, God did not take away the gift of choice. He still allows us to
make a choices. Even though they may have consequence. Adam chose that both physical and spiritual consequence. Physical, there were punishment like hard work and pain during childbirth. In spiritually, Adam and Eve brought death upon humankind and were expelled from the Garden of Eden. And then many choices like the rich ruler. Remember, itu rich manu tu Jesus Christ sorte aise. Aru tai koise, oh, taila monte basic question thakikena tai Jesus Christ sorte aise. Aru koise, sir, what must I do to find eternal life? Jesus pra koise, oh, apuni itu khan manu khan ke sabi, tai ke love koribi. Aru apuni laga ki ase, sob tu bikri kori kena, itu sob gorib manu ke di dibi. Aru apuni la cross uthabi aru muike follow koribi. Then young man was grieved. He wept. And he wanted Christ, but he wanted his money more. Now, the Bible, the word of God says, you must choose two way of life. Jeremiah had written, thus say the Lord, I behold, I set before you the way of life, the way of death. There is a way of life, there is a way of death. Which way are you on? You must choose today. Jesus said, I am the way, I am the way, I am the only way. I am the only way to permanent peace. I am the only way to permanent joy. And I am the only way to permanent, eternal life. The words of God have full of lessons about making choices. Reading the word of God will help us in gaining the right information so that we can be making choices that are intelligent. God has provided us informations about himself, including his holiness and humankind, human beings' sinful nature. It is the same as making choices. If you make the wrong choice, you will have to pay the consequence. But if you make the right choice, you will receive of grace of God. It is so, all believer of Christ, it is best to choose wisely in making choices. In 2016, moi first time theology poribo koi kena decide kora time te mulaga khandan pura oh apuni to pastor hobole ase kele kole ami khan to ahum ase mula babala khandan pura koiche oh apuni to pastor hobole ase ki koribo kiman salary pabo itu to kiman money income koribo eneka koi thakise aru koise chari dibi etu kan sob chari dibi aibi ami khan to apuni to educate ase apuni kon eneka ase moi to apuni ke job di dibo job ta hali dibo job te koribi kam koribi ki etu khan to ekun na thake to etu to Christianity chari dibi Hindu hoi jabi aro moi ke bi choice di kana thakise to time te devil pura then I choose life the living God ঈশ্বৰ কে মই চুনিছে আৰু ঈশ্বৰ কে চুনা কাৰণে মই আজি জিন্দা আছে কেলে কলে when I was in Allahabad during that time I was মই appendix পৰা sickness হৈ থাকিছে আৰু মোলা appendix to blast হৈছে পেটে আৰু even though মই তো 72 hours জিন্দা থাকিছে hospital তে আৰু ডক্টৰ পৰা আহি কেনে কৈছে emergency Sunday তে মই কি কৰিছে অপাৰেশন কৰিছে আৰু তাইলা বিশপ তো আহি কেনা এলাহাবাদ লা বিশপ তো আহি কেনা oh my child you have a blessed person you are a blessed person আপুনি ওচৰতে ঈশ্বৰলা গ্ৰেস আছে কেলে কলে ইটো মই ফাৰ্স্ট কেস আছে appendix blast হোৱা মানুহ খান তো না after 72 hour death হৈ যায় ঈশ্বৰ পৰা আপুনিকে বচাই কেনা ৰাখিছে তেতিয়া মই ৰিমেম্বৰ কৰিছে oh 2016 তে মই চুজ কৰাটো ৰং নহয় ৰাইট আছে
নহ'লে তো মই আজি কফিনতে সোমাই কিনে থাকিব থাকিছে মই চুজ কৰাটো আজি আপুনি খান ওচৰতে টেষ্টিমনি ঈশ্বৰ লগা কথা ক'ব পৰাটো এইটো ঈশ্বৰ লগা গ্ৰেছ আছে তো এইটো আমি খান কি চইচ কৰিবলৈ আছে ৱাইজলি চইচ কৰিবৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ পৰা গ্ৰেছ দি কিনে আছে তো ঈশ্বৰ লগা কথা মই ইমানতে খতম কৰিছে ঈশ্বৰৰ পৰা আমি খান চবকে আশীৰ্বাদ কৰিব থেংক ইউ Sangar mo tajung sangar mi tali muachang nai kaji simteter te simtet sangar mi chatat pa purdem dang nai kaji simteter ihuswa ase ihusa kibongi Israel nungor dem dang nia se uze kibongi sangaram cha thanjak sada simtet pa purdem Sangrami kin ka simtet sadama asanu kajagi medatalir Abraham chatet Abraham chawaso Isaac kibungakam Yakobo Esau naru Yakab tang o Yakab na tananungi Yakab ta majasa na bo Israel da jasa ta anungji Israel kin tenung akat seba, sangarami catat paburdem, simtet paburdem. Tang Israel kin, Israel lima kerja athalukar aja asunuk metatakar. Tane yamaci, sangarami simtet paci, cang cametet pa takam lokti libasa saji, kangadang tungti bang ta. Aulima tenem toborda jung lima tuksir, nakacare nong. Aur kibung isigar walesa. Idem aur kibung dem itak cilia yangi nakacare nung lia ruba pura karali cakuk mistik kar serabangla taya tuksa taduk akatsa saka nimetet pa kar ucang kana sisemnen dangaji. Anong ci pardo kita cilia dasar aruku tenteta liung aru parno 1996 kam Golden Jubilee amu iba Golden Jubilee mungor kelen asunuk joko Assam citizen kamadukur Assam indang achunga lia Osumia nungor ramai dang kamarugu Anung ci asunukia ipa Assam limanungia keci iyaksa ta parnuk Golden Jubilee tenung metinung ci cimbi asal parnuki lemtet paji mission ka thanjaksa asabo imbor nong sang or theology sang kha jeng daksa da parnuk rena maliasa ni 84 nong imbor nong renem Bible School 86 no ki Sipsagar Mongdang Kabuk Evangelist siya karu 99 da si idak chiyak pa mabangno nakasari arukwe kadangi sidikayuk gogoy na tangaleni moidang uzarukwe Pastornya ki arungda 98 kamnong sitigayuk. Niya si niya tsumaraya. Awarukunong kodasir pastornya sa. Unuk tsumaria subaliba maka. Awurdem subaliba kar. Yem tandem lilir. Olta pastor bayang ak nasi cia ananalir. Taji ni marulidasi. Aji ucio aji, ai belana bangla aji daha asetse, asebo aruko nungya induka, zaman nungbaya acak yuka tuku kodasir, kamalir marulidasi. Ano, 99 kamnunga sidikaru, keji sidir saka na tangalini muidang, suti misir nakacari arukuidang arung das. Dasar ni nakacari aruku samdang arwa dasar Sentep kakia
ni music group kaliasa ita si Muslim Hindu ajak miuk tepa tendet pa tolok kaliasa iba tolok ci anwa anyarwa tangatan ba mai kanjitana tes base Sentep ciaki ni angazak pa wagi imbonong angazak aruba kandam do panok tang saywa da sir acitana sayunong ajak tok narung da si ni itak ci joborjosti suti misia 2000 kam January 9 nung arwaki join us nakasari arukuji rabang dang nung asam nung awaruku mejong bubasa asunok mungdang nung atan ba first di lamdinga sejebas senung lamding arukuya nogaw esisisu nung tenatuk ta sebagai nakasari first kamatuk asunok aw mungdang nung atan ba asam nung awaruku ta serbang dang nung pardu kolden chubuli tenung nung mission ka tenjak seda pardu ki resolution pass saliasa pardu ndak labwasi taliasa ko ya unok awardem lia boy tak chi melia kam chakuk saka mission ka tenjaka yusidi dasir asam lima nungya yudi dasir pardu lemde taliasa chaka pardu telemde pajibo asam nung tendet jiso osomia nungor kaya kanga nung takta par aruko ibo film maji ni autrasi olda bolda danga hunga osomia trasi aru ara bangdang no parnuka au chunga masi nakasai nunga lirdem ji tanu chimbia onung niang ter rata jongba chimbi ba bayang kamatuk impurnunga jongji do parnuk lia osomia nungor ang aji misi taktang bangdo o ya sitakaya ni taibo mabuza ni anga buza maya ya da taji arukuji pastor khamai awaji 2001 kamno channel meeting nung chimbi nonoki lemtet paya kumala khas channel meeting nung chi ai mission khaji partnership mission amaidang thenjak sida sir lemtet serbangla anasatapa arukuyak sibalir nung murani arukubaya awarukwasa anungji murani arukuden chimbia dasir arungjo asunuk poya nagachari dong aliba award mi buha maben sarar taji murani nung aliba award ja asunuk kalimidang mission ka thenjak siang dasir parnuk ten chimbi deba dasir iba mission ji thenjak dasir anasatapa aliba Kolagat Association, Shipsagar Association, Asebo, Tamakat Aliba Aruku Demden, Chimbi Taba Onukia Partnership Mission ka Tanzakner, Taji Nunuka Tanangni, Ta Chimbi Taba Onok Pezebenda si meeting amen. Hai, Ta Lemtet. Asaiba Mission Tanangji, Assembly Baptist Mission, Founder Nakachari, Headquarters at Nakacharya ta lemtat. President Sibas da pusiung no tang serbaya engineer tamsawati. Paya asam nung azong. Burinji ajunga pay fingertips saliba takam. Ano garment service. Oh, asabo Solomon Chubama. Kanganang technician. Achak nung ajak. Rongsen lir. Tangatet palir atas sitemetet government services nungji odang paje mission maba nungji simti dasar president ji pasim asmis ano unuk tangnu tajung di papayang siali raji ta pai president sima dasar iya kungau 2000 kamno gi jogoni imburi adu sa kamano Iba mabang Reverend Oalam Liase, Executive Secretary, Pai Asunok Aumbung Dang ya kanang record tajung khasi. Iba mabang Noglang Khaser, Lirse Tuku, Aur Pastor Liase. Tenembu baji ni gugoyase. Kung ni gugoya hong tu ja.
Saka awuri gogoy to matuk te kukurang azar. Ay kaya master kukura hunga dadang. Ta uli da. Kada ano ni au school nung join na sa ba maidang. Au jiya no tira. Modify sa yang Lucia. Ano tira chimbi dadang. 2001, 2, 3, 4 dasi service ada sir. 2005, 31st July nung jing. Iba mission ya tendeta. Iya kingwaw. Nakasari aro kunung sen maka. Kana makunuro kumdang akatsir niya matungor. Ait kumasas. Ta sir. Auli manung aliba aruku kar. Asunok tentenang ni. Ta asunang di da sir. Onok President Bayanir, Kamlung Aruko, Mangbetung Aruko, Kohima Aruko, Alambang Aruko, Idem Denji Chimpi. Nakasay nung aliba, award may mission ka tenetalir. Anong chiba mission nung chi nunok ka tenang? Nunok tenang nga sazar. Anong chi China, Japan, Russia, Korea, iwa ki mission mabayakar. Saka asan kabuk aliba award sikitiya, Golden Chubuli tenang nung mission kalabukor nung kya iyariang da. Parno kya height da sir. Ta parno kit iyaria mission ji tajungba au. Mission nung ji fellowship lapuk ingwat tang sangamesan nung kasra bana takama fellowship ana labuk sa. Asubiyagi sir, onok president ba, onok ba katang senji padang abut makatse dito malida hasa. Payo dang tok sir aji, kasi nung ya katse dito. Saka misi ba jibo, mi ba katse zarda sang misi aji. Malir dito tadam nung makarang akamer. Onok adama kangadang iba assembly publish mission. Wangsha kembaya pa jangan kau tanya. Pa liar dah shirma saji. Jangan mission dat pa. Dr. Clark, Nathan Brown, Gudula Babu, nungor. Auli mayur, awur dem mejeng Kristen nakam. Niai belan kam mesra bangla. Awur yang nagakin cak Kristen kam dakse sidi. Aja ke awurdem, kong lidir liya ka langka kabosa iya ka tukseseda talented pakakar. Awur yang mezeng 10,000 missionary yuk seda nangzak sidi. Obala Reverend Alamin Nungarianir. Itu utsa cak angayung aunung. Pastor identity card akat seba mabangkaru. Tang akat seba memetetar. Tano Executive Secretary Ualam Aliba Mabang Huni Gogoy Nabo Asam Nungalirje Nat Semarang Jito Oda Nabo Takampi yung adama Jelusiti Tasir Kaya timetable makaidang Kanambo odang Takampi yung senses adama identity card bakat terupay Ayah sir kandang belar odang Niak masa dasi odang iyak car na iba identity card ci amerdang tasu kam nangang ma olda ni cheliao sa nai sa isungi te sma da si bai nakachari aru kunori kaji shidir saka sangrami shimtat pa sangrami assembly manu arwaki ledak seba ibayat tendeta out da sir iya kingwa ba 2010 dasi idak si pastornya ka misioni tali akambagi cukup na misioni arwa tukang das sebagai ni 2011 kamano misioni ay nakasari arukui tenjak pai ba misioni ya asanok aw aruku dem tiari tep acanga tangya aruku tanam sir pejalir mejang si semuk waji staff quarter dem sedar lighthouse ka renemugo
kamlungbori timba yariba janga oda sir lima asir patadong nung lighthouse kayang lu asay taksi mission iyak pa acho nga akyu nga utsa dama community hall kaja yang lalir kamsi onok nisung pendant semeranger ano pendant tang nisung pendant tang akyu nga utsa dama nungdak ci ay galira sunungji ajage asanaru kuya iyari daki asanaru kuya ano iyari dak senada subaka Bible school nung azanger theology azanger no atu takchangda tang edam ya zanga arwa ke silama kidar ya nagalimai bo myuk chagoya asunuk aulimai bo myuk sedemji pa tetsa nora osomia chira maidang kamali raji awa amatu godang kanga jung da shiraji au ji odang kaja masar ta nia ket nung ai bendang mangadang si kam ka di central council ya tu mok chunu no tsemar kha juru tanu kedang no tanak pasa aji kadang army checking aliba babang arunung ket nung ji mok chung town nung ji pa ja juru koda ha tanu kidang alu tsabaji awur kha nung dak ada sia awur ji kejiba ket nung ajang tak sezat madasi ay kadan alung dasi aya nedan alung abu zado dasi odang alungja dadang asini NHT pas senja alias pa kala namen ni kala namen pulis kada awur khasa je pulis sangja pas TV daru arwaki pada pas misi ni dang je ay kana ya impor central council ya wa alura ko danu ni to ngordang tesemangsa dadang luato imburang tisi central council ya cemar mangadang luatok ta ai bendang au sia sibage pulis nungya kamjaka ruba aja ki wo uze kibungya ano au si sia na tanjak da lemdet uze tandur etak jazang tang pastor yak tagi Auli maji watiem no. Ano tanubo hangzong dagi sanggam renamsa. Ano taliana sa tapalit sa dama parno kalemi alir outer aji mang medongter watiem citizen akidida serji outer kage. Ay sita ka ono wagi no ardok no boyak yang ali jada. Kubutse aruko kanong tesayla yak tagi. Samara rukuka kibung lir truk lir kam thar sethi buba yak tagi ni mission yakar uze kibung ngi onok nisung pungwi yak tagi simdat tangi husai simdat pama asunok awuri simdat pama naganunguri simdat pama sangarame musai Israel lungordam simdatani arubama ai Israel lungur arung ya asunok simdat pa border magoya Egypt lima nu kota ser tangar senglong kalama sanok alis aru ta anizaga ruba pordem te simtat pa pordem kaji sidir saka awur asanok awurbo isu sahatan zaksa nangjak pa pordem asanok naganungor kaji sidir saka isu saha asanok tanjaksa amangsa nangjak pa pordem asanok naganungor ji ihuswa kibung nangjak pa mai asadok awuri aika assembly manung missionary mabang yakuku tang unuk yangi serba nungor yanir nakasari nungaliba awur dem yanir unuk assembly baptist missioni ibaji iya kaudaki anungchi temi bisibaka asanaru kunungor dam tai tokang mabang terakir unuk semanung ya majidang akira senungji nakasari nungor demi sangram tenang zakpa tezeng zaktepa ayupa meranga parnuk inyak asa parnuk nakasari nung aliba awurdem asa bo murani nung aliba awurdem kadang sisa danga
tangadet bakanong iba mission niya labo. Merang yang merang arang rasa nungji. Itak si cemarayo nung dang sitak asa dada sa unuk cemaray si kasim data. Iba mission nung iyak taksir. Ano theology tazang yuksa. Arwa ki itak si iyak sa. Tangunuk osumyan ngor isika. Arura pa osumyan ngor. Unuk osumyan ngor siya. Anyaru zonok merang sa. Anong chi. Iba nukla nung. Tane unuk Assembly Baptist Mission udaki manini asanarukuya sarasadam nung rongsan nunga nobo nunga mabangsi arwaki aji yari taksaner sarasadam nung nungi taksaner asabo arwa rebang taksaner yang ini nakasari nungor kart lira bangla marui lira bangla nakasari nung liaru ba bordemia uzen nakasari arukuya kecinya ker dakar yang isemji semnur dem lira bangla nakasari arukuya labuk pa mesinia arudangang da temi bisi baka mebisir asriyamachi iba mesin nakla yur onok iya ka udaki anungchi onok temi bisiba khaji iba Assembly Baptist Mission asunok au arukudemi yariba mai tang yari daki ano manini yari taksana ne da ten sembayung ujang khana sisemer mabantang la akiugo tayatuk mebisir asu yamachi onok khanang tiaka asana rukwa mala arwaki Sentep akisasa maung kha nonokiba mabang tajung unok tem akat subadama kanang pelar mainly unok president Arisha lidak sangda hargoya paji pajangang government service saka mission nung tasmatse parkibonga jungay tumulong akaja iyak taki asu tangyangin nuktaktet paya pardu kajangalir onuk chamali manung kuinega onuk chamardem non Christian dem lir anot taliarwaki o nonoki aribayung nonoki akatsebayung tane yamachi inyaktar ani da yasra nuktak tsasa manani yar daksana dasapakha mebishir asnuk khalabi sarasadam kha kirang takalamadam tsu saka sunuki tadam kan number noklang khasir netter pungu tanna sunuki ibat takalam tambang tsu tukung kha leplaz asrubo bezedang adansa 176 noklang khasir netter pungu ta tanna khalami sara sadama silamakya ibat takalam atam sa kalame doktor de 고단 기보 밭에 바오는 자자들 고다셀은 망상와들 시리파이 몰롱과 아망아이랴들 바로텐 따티 바텐체 Jesus is here, glory sayo dear, 바다고 지시야 안가디, 바마나 당할래 만마리, 바라고 츠바다 아망아
zi kalemia sene ki onok mesin adema taru nakla kaji sarna li adema jak sangar me yang da aja adema sar salam tak senir ano manini onok iba teklam senshir go onok anok pi kitangi au zi sangar me sendung ka sera bangla ano tanebe najur dep zi sara sat madadi auk sa isu arwa takar bangla isu de najur dep zi asano kajak rene madadi iya kunga liunga akiunga rudang ai bilen khardanga sisama akia aralir bangla taya dokter mebishir kalamis sarasadama ibata kalamya tambangde kalamis sarasadamde tamesi kota kertakam saram ne temyam tauji tulu asusi nenem tenung sang akatsir Taishimai cendi terak sagi sengal tesamba sagi dang sengali batakam caka uba nai onok chatet nai onok shimtet nai onok tane onoki kibuba isu nai akhine bama nai nolok cheba mabadem iyak chasusi onoki iyaka udagi anung ci uba naiman ini nak kuda gerdakam sangrami onok temulung tetpak kejilir idema cak iyak teta udet nai man ini muacang uzaru kunung aliba pordem parnok rungsen sarasadem tamanga janga mission pil balala nung kuine ka iyak taki yamaji na memetet papodem chandi anyarutsa ano manini ipa uzaru kuya muachang ma anamalibas sambeta kachang arishi muachang chandi borden nai noluk seba maba iyak tetsa ano lemang ai kalabok chang da sarasadamir nakachari aruko kam tanam chubuli tanung nung labok pa mission nung paruki kuwa rongsen nobu agacha iyak taki unu kaya machi nakachari aruko pori neden nangjak pa tajungjak pa kubalir ipaya na marudasi iyak seda nangjak ba ano ibata no tali iyak tada udus na yunuk mission bura muachang Candipur na memetet pa bordem anyarutsa. Netangi anyarua o niki nangzak pa ibayane da nang sayuditsa. Naimani ni lamang lapuk changda sada sadaber. Sentong da maachak akiaruku. Aibelan kardangalera ubanay taituwang. Edam sendam akirkelen ano pibi talitaki onok sensialitsa. Na marui lera bangla tanabe nachur depan netenong asang sa takamda yung muachang. Auksa narua tukara bangla onukin neden nachur dipsa na ino ajak renem sidak chang ito majak isut na ng sara sa demir na imulungba madang sang amen Come to talk, people Christa, acertable Acerta